Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta hupanim. Muhintel masiwi Jesus kilami 72 kahikahin liay, ape italo lato hunga imatetan hani lawet taon matoan ti inamiloy na inahiwa. Ikakane lato, kilan selon lahoy kohin ti lehe lahasot kahikahik. Lamasin kilay an ti hekin i apea sawen. Tuhe selon ti apuhinyay an, teka tinenia laha hanihay laha patepalay. Kami wahayo lehe italo palahi selon tinenia selon liay lehe laha sohot kahikahik. Ape nahiwa. Ngatalo amuto hanawi sip-sip uluha hani leli teka sinen tumulaha kalimen. Na amuto nahiwa kum kakau moni makak. Tin kum nga hahasea akahe ay muto. Kum tukak kukue kapiselon tina amuto apatuni heawisal. Na amuto sohani ing tehu amuto kakewak. Amuam tihayo hani amuto. Na selon ti leling tehuyen waki auni amuto. Amuto haniwa laha amuam tihayo. Na laha kum waki auni amuto. Amuam tihayo i alia hani kapimuto. Na tel selon waki auni amuto. Toa lelinga laha kumsos awahu. Kumbawatakai aniay an maunumiyay unum tina laha hani amuto. Nakaselon ti laha pupuas laha akakahulaha. Tina amuto tahaya haniwa tehut taon, apelaha ilowi amuto, tua aniwa an tenen na laha aki amuto. Haiwiawat teka tinun leli tehut taon ien, ape kaki haniwa laha, ka taon ti hayu neni laha ape ikohiwen. Tuhe na laha kum ilowi amuto, nahi saliliwa laha, ape kaki hatakai haniwa lawe selon ti tehut taon ien kewak. Amite tapahi kakaweni hepekeun he anele amite. Iko laka amuto kum waki auni selon tihayo. Aile ape i aki kawatan hani amuto. Amuto hasaliawen nenein tihayo. Ngakakane hawane amuto. Tehu ngain tihini tiay selon. Hayo aki kawatan hani laha. Ikoini kawatan ti ihani teka selon lialun ti Sodom. Ape Jesus kakak sale toluhut taon i aile kilan wali ko tenen lalap. Iukek. Teka selon ti Korosin ma Bethsaida. Hayo aki kawatan hani amuto. Nanga aile hanila teka tay mas Sidon wali ko tenen lalap nga aile haniwen amuto. Teka tay mas Sidon laha tuya hukwe ni wenti lialuy wo laha. Kalak laha kumaheju. Aile ape tehungain tihini tiyay selon. Hayo aki kawatan hani amuto ihoy ni kawatan ti iahi teka tay mas Sidon. Ape teka selon ti Kapernaum amuto namiloy ukeka hayo sameni amuto. Tuahe hayo tuhoy ni amuto hani tesol ti kawi kawatan tap tahitapuan. Kalak amuto ni ngahiwen waliko tenen lalap nga ailele. Amuto kum tuyahu ti lialuy wo muto hani hayo. Jesus kakane tatale teka kahikahin ukek. Tel tina ihong usi kakayamuto, tin masin ihong usi kakayak. Tuahe tel tina ikum namwahi kakayamuto, tin masin ikum namwahi kakayak. Ape tel tina ikum namwahi kakayak, ikum namwahi hayo tetel italo mga. Jesus tiliwa kakayan ape 72 kahikahin lato nahi aile waliko ti Jesus tatalo lato ailean. Imu teka 72 kahikahi Jesus alihani kapin. Hetekia lalape amuam lato ukek. Tel masiwi. Tain spirit lialun lahahong amite na amite kakaweni laha leli selon ti hahitake aham. Jesus one lato. Ti amuto kakaweni spirit lialun, iko lakahayo to hohoy ni Satan. Iyan masinwanen usil hepali hemaun. Nga akiwen amuto pohe hayo. Aile ape kalak amuto tuhitu nahino mana mini anipapap. Ikum hamange amuto. Tin masin amuto hoy ni pohe Satan ape tap tenen ipon kung iniyay hate solwali ko hayo na miloy peleiwen hani amuto.
Solian ti spirit lialun hong usi kakaya muto. Tuahe pamu amuto amua nakehayo hanak konginiwen akamuto ti ukay tonain kapin titap tahitapuan. Holy Spirit hanamiloa Jesus ape ikak heteki amuam iuke. Tel tamak hayo, masiwi ti lawe waliko ti patul matehupon itanie, nga kakemulik hani o, nake omumuneni pohem ti teka laha sokok laha selon aneso, ape ohake wahani teka laha hana laha haitake ngahat tetam masin teka akai. Nga kakemulik hani o tel tamak hayo, nake paham isohot uke kian. Jesus hone teka selon uke. Tel tamak hayo hani hatapuen nga pohen ma aneswan. Mewenai tel tamak hayo tioy hawane nga tel natun, ma mewenai nga tel natun tioy hawane tel tamak hayo. Ape nga tel natun neki hakewa tel tamak hayo hani teka selon ti nga kilami. Ape Jesus kakane mewenai te sol kahikahin iuke. Tanusik amuto kahayo hani amuto ni nga hiwaliko tenen lalap. Nga kakane hawane amuto, kilan teka kuluyay kakay hayo mateka masiwiti teka ju, pahalaha pakayay walikot tenen lalap ti amuto niningahi nga ailele tuahe lahat tay ningahi. Tin pahalaha hongoy walikot ti amuto hongohong nga kakaki tuahe lahat tay hong. Lokonien, tel ti teka hanawin nauna ti Moses kame pisi Jesus. Iukek, nga aile la lehe nga uketonain kapihayo tenen tap tahitapuan. Jesus kak pahoy ukek. Tesol nauna ti Moses kakukek iya sale uketonain kapihayo tenen tap tahitapuan. O namile ukek iya kakainien. Tel selon pahoy ukek. Nauna ti Moses kakukek. Waheni hawane wahayo tel masiwi ti amuto. Khoini wa ti amuto waheni te kaselon liay. Amuko wahayo ti leili ti amuto. Namiloy Eliel hawane wa i maaile hatapua puasan ti hatesol kuimuto. Ape waheni wa selon liay hanowi ti amuto waheni alyake amuto. Jesus ukek. Kakayam salan. Aile kewakien ape ouke tonain kapihayo tenen tap tahitapuan. Tel hanawinauna ti Moses ityoy hawane kakumahe waheni lawe selon ape kame Jesus. Tuahe aita tel selon liay ougek nga waheni wa hanowi ti nga waheni alake nga. Jesus hapuasa tenen meng ti pahoyay tel selon yen. Iugek. Telao tel selon nanahi ti Jerusalem hani Jericho. Teka selon lialun kowi hahutuya i ape lawahi ate solmoniun masokyan. La kai hakimatua i ape nahisalili i he awisal. Imu tel masiwi ti hukumene hayo maselon nanahi he awisalien. Ipakawa tel selon engengien ape inon salia hani liay tepaun. Itay huwali. Muhin tel puase leili ingi hayo nahima. Iningahi tel selon yen ape tin inon salia hani liay tepaun. Itay huwali. Tapinan tel ti Samaria nahima. Amutot yo iwasole teka ju ma teka Samaria kumahe ewi. Ti ningahiwa tel ju mangin itahane hawane. Ikiluaw tamus hani kapin. Itihiwel mawain hani henakonaon ape ipulay. Muhinien ihanatel selon hani patul hetok tupun dongki. Ihakahita hani leili tehu ing titone hanawain ape i auni. Ngain liay telao ihani tel tametehu ing moni ape yukek. Auni watel selon mangin. Nau hapuasa akulay lape moni tinga hani o ngasaiti nanga alyama. Ape Jesus tili kakayan ukek. O namiloy ukek iya. Aita tel ti tolu selon yen kolaka iwaheni tel selon mangin hanawi ti iwaheni alakei. Tel hanawi nauna ti Moses pahoy ukek. Tetel ikola tatahan tetan. Ape Jesus ukek. Nahiwa ape aile ukenewa. Ti Jesus matesol kahikahin luwa hahani wa Jerusalem, lato tahiyat tewaw toan. Ti ien tel hehin akan mata ilawi lato hani ingan. Tel tuay mata akan Mary ito to onote ay Jesus tel masiwi ape ito hongohong mengon. Tuahe mata patei namiloy halapa ape seniay an ape ihone Jesus. Tel masiwi
Nakon okum na waki ka Mary hanilyoy nga ayle hate solpuasain. Ewi na hone i nahimahwaliak. Tuhe Jesus tel masiwi ukek. Mata, pateo namiloy kasini lawe waliko. Tuhe tenen nawe waliko pate tua. Au peye Mary ailele. Aile ape nga kumkongini i.